الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اللقاء نود أن نتكلم عن مسألة اجتهاد العالم الإسلامية، وهي لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة والتابعين، ألا وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أن بي الله تنو دم فين بالله بغا أن بي سالي تيدنكا صلى الله عليه وسلم على النبي ما أن بي سالاكا ناكا دونكا وناكا شيباني مومو تورو وني نيماي كتا دول لبا نوت منا كبوي نينكم بي نيغو نيو نامبا في كاكوما مسائل دولا مسائل مي ناي جيان فام بيسو ناي سلاما جمانا بيسو ومسائل ينفنا لسريتالا قرانا لا لسريتالا سنة لا لسريتالا سيبو كبارا لا لسريتالا تابينو كبارا لا ومسائل ينجمعي ميني كفرا نيغونكا وچيدي كو بانجلي فيتي مغو كفرا نيغونكا وچيدي كبانجلي فيتي كسري نما باكا فإن هذا الاحتفال قد أما وتم ني جوام فيتي من فلنيني min kafu nyonya min fule nenye wa sanyele ma ni mo ba ke ko chiden ka mauludu aye fambe soro ka ke ko bay wa taqadahu ba'du an-nas ad-din wa shari'atan bal وربما جن بعض الناس أنه من أوجب الواجبات وأنه لا تتم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم به. Ciden ka maulidi min fule ni nya fetili min fule ni nya akera koye min ye la polike kake ko bay mogodo ya jate mina yere kake dina ani sharia bal do yere ka jigiya la yere ko wajibu do de do yaw hadama de ko ciden ka kanute sika timme abara kisini nema baka ko nima ni maulidi de ke ونحن نبين إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر ليس له أصل لا في تاريخ ولا في شرع. أم فنام ببنغليك ني على سنة أنك كم بنيونا من فلنيني أم ببنغلي كالا كافو هذا مدون كفر نيونكا وشيدي أكا بنغلي كما فيتي ميني ewa arabila awoli nin kalu min fulala nin kalu min nambe ala tani fulana ngombe nyogon dala jeminke ko ciden ka maulidi lesritala tarihu sirala lesritala sariyala amma tarikh minye tarihu ye fa innahu lam yusbitu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ulida fil yawmi shani asara amma sabati tarihu sahalum kono ko cide ko abangara min ya rabila awwal tan fulana ko ciden bangira odela ko masaha bal inna ba'da al muhaqqiqin min al ulama al falak muhaqqiqina udo munum be ewa kalo feundo kalo kodo min ya ashabul falak munum bodo ulama al falak muhaqqiqina udo akadu anna mawlidihi kana fi yawmi tashi min haja shahr konnin kalo konontona ko ciden bangi odela ko o ciden bange odela minum be jate donaw dobe yere ewa kalo jate donaw dobe donc ulu ya yira kafo ewa ciden bangera nin kalo atile kunontonade wa qtalafa al ulama al mu'arriquna al qudama ala nahwi sabat aqwal aw sittat aqwal fi ta'yin yawm mawlidi haja min nahiyati tarikhiyya min ye tarihu tigu doni ke baga tarihu tigu minun temena ka ko ulu ye nyogon soso ciden ka bangeli donna nin kalo la u ye ɲɔgɔn soso ka taa kuma wolonfula u bɛ kuma wɔɔrɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ nin don yɛrɛ de la ciden bangera u ye ɲɔgɔn soso la ka taa kuma wɔɔrɔ u bɛ kuma wolonfula ɲɔgɔn na donc nin ye tariku sira ye donc a ma sabati k'a fɔ ciden wolola nin kalo tani fulana de la delila ma sabati o la fɔlɔ donc ni delila ma sabati o la tariku sira la delila ma sabati ko ciden ka mawlid ka feti nin kalo tani fulana la. أما من ناحية الشرعية فيقال إن الذين يقيمون هذا الاحتفال إما أن يكون الحامل لهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن يكون الحامل لهم مداحات النصارى في الاحتفال
بمولد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومن تكون هذه عادات الدرج عليها منهم به وسريا فناي فانفلالا أنبافو منهم به مولدي نوبه أو أفيتي نوباك إما دو نوبو وبافور منبو ولوبلا كليلا تيدن كانوا صلى الله عليه وسلم إما من دو بلا كليلا نصر الله دغه ومن لسراو وبفرا نيونكا عيسى كبنغلي فيتيلا دونك دو فنا be تيدن كبنغلي فيتي كي نصر الله دغه كما إما منهم به مولد كا دو فنا به وباكل لا دادي درو أن كان لا دادي وانا دليلا دونك مولد كلاو دونك ني مبارتي سبا نيونا دو wala do baake ulu kala nyini ko e waciden kanu de do imma do fana baake ko ube nasara la de gedira ube do baake ko la da do duru de la فما الاحتمال الأول وهو أن يكون الحامل لهم على ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن بل يجب على كل مؤمن أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة كل بشر وأن يقدم محبة ولا محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ولا يتم الإيمان إلا بذلك bon ni anko mo ba ke ko sabato la kelende kama mi nye folo ine na ya soro mo munum be maulidi ke wa kulu ba ke tidende kanu kama sallallahu alaihi wasallam an ba fuye ka fo tiden ko ne kanu waye farda de mu'mini beka bal awajibra hada maden kelen kelen mu'mini kelen kelen ka ika tiden kanu ika bila hada maden be ka kanu ne ika ciden kanu bila iyere ka kanu nye ciden kanu bila ideun ka kanu nye ciden kanu bila bangebaw ka kanu nye ciden kanu bila hadamaden be ka kanu nye donc limanate shaka dafa bara ni modeke walakin mijan li mahabbati al haqiqiyya huwa al adab ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam me minye e wa ciden kanu asuma fenyere ye munye ika adabu ka fara ciden ka sallallahu alaihi wasallam wala ne taqaddama bayna yadayhi an kanat me ciden nye ولا نصري في دينه ما لم يشرع أنك نفوي كسرياي تيدن كدينا لا تيدن من كسرياي لأننا لو تقدمنا بين يديه لا سان الأدب وإساءة الأدب يعني أدب المبالاة بمن يكون أمام الشخص donc ni ambila la tidenye nambila la tidenye abe komi anye jogo ya deta ka tiden segre wala jogo ya nyoreta ka tiden segre jogo ya fana munye hada maden ni makotala kabila mogonye akafeuna ni makotola donc iba bila nyaka kola ima kotola ode to ko jogo ya donc ni mo men ko ibe ciden kanu donc ite bila ciden nye ko ite fendo akasariya la mentala ite bila nye ni bila la ciden nye doro ye jogo ya de ka ciden segre ولو سرعنا في دينه ما لم يشرعه لكان في حاجة قد هم في تبليغه لأمته صلى الله عليه وسلم nan ye fenke sariya ciden ka sariya kono nan ye fenke sariya ciden ka dina kono ciden man min ke sariya ni nyede donc anye ciden yere ka ciden la sirili akan manton manyo de la gosi kwa parce abe kuma anya yira ko ciden man la sirike ka sha dama ande bena to dafa mafasidul bidai donc ambe min fo bidia fana bidia tiyali munum be dina bidia la wana hanu ne takallamu alana anil bidai min haythu hiya ambina kuma bidia yere minye wa min hali ihtifalu bil maulid bidia doye munye hada madun ka faranyo ka ko ciden ka bangeli feti o ye bidia fa ayu insani yuhdisu bid'ata fa innana naqulu lahu innaka waghi fi ma shati rasul alayhi salatu wassalam mugo fana ni ye bidia do dina kono amba fuye ka fo eddo na ciden sosole la kaba wa fi ma hajjara minhu fi qawli sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam ni ciden ye balili ke minna ibinno kono kaba ciden ko kisini newa baka wa iyyakum muhaddasatul umur fa inna kulla muhaddasat bid'atun wa kulla bid'atin dalalatu cire sallallahu alaihi wasallam akombawma fimo fenye ko kuray ayayire ko sama ko kura be bidiya yawa bidiya be fili wa hajihi mafsadatu azimatu ni fana ye ciyali bere bade o min mafasidul bidai abe bidia cinyalula annaha naw'un min ash-shirki bidia fulan kafuya noniya dodedo kama qala tabaraka wa taala kumi ala yire yafo chumi
am lahum suraka usra'u lahum min ad-din ma lam yazana bihi Allah ara ku yala jenyo de be ulu borowa munu nye ewa sharia do ku ye sharia min ala majena yawa ni mo ye bidia do ta ka do dina kono abe komi e yere ye sharia do do dina kono sharia min ala majena yawa donc ye yere fara ala ka sharia dila wala yaghfa anna ash-shirka la yughfar wa dogolente mo sila fana ko fulan kafu ya kwala ta yafa kama qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha komi ala yere ya fo chomi akoni mo ye fulana farale ala ka isharu ka ina shira Allah radi ala ta yafima ne junubu min te fulan kafu ya go yafa mo ma min ya jiya wa zahirul ayati al-karimatu ni aya berebere ba min fulene nye aya yinyere ewa bangeli ba yirade anna shirka la yughfar walau kana asqara ko fulan kafoya ate yafa harina kera fulan kafoya fitini de donc bidiya fulan kafoya noni ya de do bidiya chinyali do yenni wa min mafasidil bidiya chinyali do fana anna fiha sadda an sabilillah li anna al insana yastakhillu biha an al ibadati sabitati haqqan fama ibtada qawm bid'atan illa adaw min sunnati ma huwa misluha aw ajam minha bidiya chinyali de bidiya abi hadamaden sage kabo ala kasira de ma parce que hadamaden ni yire sugula ni bidiya bi sugula kabo ala bato de ma bato min sabatira tinya yire la bidiya bi sugula kabo ma oriya to ko mo shima bidiya do dina kono aganta mo shima bidiya do dina kono fo bidiya imbe ke sababu e ka sunna do de tinya ibolo sunna mi na be ko mi bidiya nyona ko mo shite bidiya do dina kono o biday mbe ke sababu ye ka sunna do de tiya ibolo bo sunna min be ko me biday o be sunna min yere akabo biday nye o min mafasid al biday abe biday ka ewa tiya wala annaha tastali jamal li khadiha fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu lam yuballighu ma ursila bihi abe biday tiya wala mo min be biday ke abe ko mi ye chide la gosita ka chide segere ka fo chide ma aka chide nya ma lashe au kana jahila bihi ube abe ko me ba ke kaira ko ba ke ka bidiya min ke ko chide tunta do de ni mo be bidiya do dina kono bidiya chinyali do de e ba ke ka chide de lagoshi iko ama chide nya mi sher ndira ma ama lashe ama be lashe e ka ba ke ka bidiya min fo ko batore ya ba ko abe ko me ba ke kaira de ko de bena dina da fa chide ma mi lashe e bo lashe ube abe ko me ba yira ko ba ke kapidia min ke ni dina do de ko chiden tunta do de wajhu zalika annana ijaba hasna fil qur'an was sunnah wasqol la nyine munye bo anne nanye ewa qur'an laje anye sunna laje lam najidu hadhihi al bid'a antin bid'a sura ko minye mawludi anta sura ko fa imma an yakuna rasul sallallahu alaihi wasallam khayra alimi bihi bo nanye qur'an laje ante ewa mawludi ya ko nanye sunna laje ante mawludi ya ko donc be minira abe ko me wala ko chiden tunta do de wa haja khadimu fihi alayhi salatu wasalam wa yade ka chiden la boshide wa imma an yakuna alima ube emin be bidiya ke imma anake chiden tumba do de lakini lam yuballigha an-nas amal la shemuma wa imma chiden tumba do amal la shemuma wa haja khadimu fihi aida nim fanani la boshili de fana ka chiden segere في أنه لم يبلغ ما أرسل إليه كوباس لما في اللاشة مي ناتشيرا ناي ومن مفاسد البداية أبي بداية كاتشين الأولى أنها تنافي قول الله تعالى بداية أن ألاك كمت نغونتا ni ala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ni mo min ye bidia do dina kono e ko bato de ko baraji bala abe ko mi e ga ke kabin ke bidia yi aneni ayate ngonta lianna muqtada shani al-mubtadi anna ad-din lam yakmul parce que bidia mo abe bidia min ke aka ke wale ba ke ko mi ka irade ko la ka dina madafa lianna la najidu hadhihi al-bid'ata fi dinillah parce que nin bidia min fulene na be ale ba ke kake on teni an manin dina aw man nin bidia amma so ala ka dina ko wa in kanat min dinillahi ala jami hada al-mubtadi na yasru nin dina nin bidia abe dina ko comme nin bidia tigi ya galon fo chogomi wa hiya lam tujadu fiha wa ma so dina ko no fana fa inna dina ala jamihi wala dina nin tigi la mo ka galon fo la lam yakunu la ma dafa wa hadhihi musadamatun ajimatu li qawli Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum
awa ninye gosili bade nabe alaka aya goshi aya minni alako alayya kadina dafa wa min mafasidil bidai abe bidaka cinyalumula anna mubtadiha najala nafsahu manjilat rasuli bidia mugofre aya yere bila ciden ka palaside la li'annahu la ahada yusarri'u lil khalqi ma yuqarribu ila Allah ta'ala illa man arsalahu Allah azza wa jalla parce que moshite ni be se ka sariya dila danfe munye min be danfe ungere alala foni alaye minci masamin ka bo kortanenu wala nabiyya bada muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e wona yuma fana te ciden ko fe la yuma te ciden ko fe donc ni eye bidia do dina ko eye ko commissariat do donc yibi yere bila ciden ka place la fa hajal ladhi abtada ka annahu bil lisani halihi yaqul donc ni mo min ye bidia do dina ko atigla mo abe ko makalla halaba ke ka fode innahu yusarriu lin nasi ko ale ba ke ka sariya do dila mo ye ma yuqarribu ila Allah min bugere alala wa hadhihi tani annahu mushariku li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi risalati donc nin tigi abe kuma le kala halaba ke kairade ko ale faralende be ciden ka aka ciden yala o min mafasidil bidai abe bida ka cinyalula annaha qawlu ala Allah bila ilmi bidia mo be bidia de ke ube be bidia de fo witigla mo to de ko mo min ba ke ka fenfo ala ka min doni tabolo وهاجا محرم بإجماع المسلمين وفنا من فلن حرام لندو سلام ببناك قال الله تبارك وتعالى ألكم مسمى قرطالين مسمى أهيرك كبوا قرطالين قل إنما حرم ربي الفواحش ما جهر منه ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون ألكم قرآن كن ألا يحرم atigi ala ya haramu kollan kolon munum bangalendo arun kollan kolon munum dogolendo ala ya be haramu ani junubu ani yada kasoro ni cinyate ani ka femore fara alaka femini delila majiginaye ani ka femfo alaka mini atado wala hamma fashiru ukhra law ta'ammalaha al-insanu lawajadaha taziru ala haja bikashiri walakinna naghtasiru ala dhalika donc min ye bida tinyali taman be soro bida la min ten nununye ni mo min ye bida jatemina ibe tinyali taman de soro la min ten nununye mais ambe masunyali ken nununka ambe sage kata anka kuma leslima wa huwa ihtifalu bi mawlid an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ye ka nyogon dalaje ka fara nyogon ka ciden ka mawlid kama wa naqulu innal ladhina yahtafiluna bi zalika la yaghlu haluhum min salasati halati amba fo mo munum be fara nyogon ka yi wa mawlidu fete bagaw ute bolla hala sabado la krena imman yakuna muhabbata li rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma do ka mawludu kala nyine re ko ciden kanu aw mudahatu lin nasar ube do ka mawludu alla nyine yo bolode kan nasaro la dege aw li annahu amru mu'tarun masawu alayhi ube do fana ka mawludu al kulakla kan la nyine de ulu kala da de do ubaka mawludu kelawte bo nilla hala sabado la kelen kono imma downa fo an ba ke ciden kanu de kama umma downa ke uluba ke ewa nasara la dege de kama imma downa ke uluba ke pasigan kala da de do alladhina yahtafiluna bi mawlidi ja kana mahabbatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa naqulu ni mo munum be mawlidi ke ni uluka kulu ba ke cide ka kanu de kama an ba fulu tigiye لا شك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أم بافوت لمو يه كافو شك شيطانا كيدن كانوا ويه واجبي ده بل يجب تقديم محبته على محبة النفس والناس أجمعين أم بافو أواجب هذا مدين كلين كاي كيدن كانوا بلا يره كانوا يكا كانوا بلا موبه كانوا لكن ليس من محبته أن يتقدم بين يديه me ciden ka kanu te kwanka bilanye de ciden ka kanu korote kwanka bilanye aw annu sharriya fi dinihi ma laysa minhu ube ciden ka kanu te an ka fenke sariya ka dina kono min ta kono kalla ciden ka kanu toye yaqulu allah azza wa jalla alakum musammin ka bakurta lenu qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum la ala ko cide ma fuye eni mo min benne ala kanu ku ka tugo e kodro nu tugura e ko ne ala yere bukan ويقول الله تعالى ألكم مسمن كرتا لنو فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ألكم يلي منني علي أنا كتشيدي
ciden minye kun fiun kan nabi nyumai allazi yuminu billahi ciden min limanani ala ya dara alala ani alaka kuma aye tugu ciden ko ubeke sababu abe kanda falajimul muhabbata sadiqa alla yataqaddama lil insanu bayya di rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc ciden ka kanu cinyalama ye minye adamaden kana bila ciden sallallahu alaihi wasallam fayudkhil fi dinihi fayudkhil fi dinihi ma laysa minhu kana tafendo ala kana tafendo ciden ka dina kono ninta kono summa naqulu sani amba fu fulana hal anta ayyuhal muhtafil bi mawlid rasul alayhi salatu wassalam yala emin fulani nyen ni eko ebe ciden ka mawlidi ke ciden kanu de kama asaddu hubba li rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abi bakari wa umaru wa usman wa ali amba fuye yala ede be ciden kanu kateme abubakar kawa ede be ciden kanu kateme umaru ka ede be ciden kanu kateme usman kawa ebe ciden kanu kateme ali kawa wa fuqaha sahabati wa ammatihim sebo ka e wadoni ke bawo mo famule soni sebo ka fuqaha yala ede be ciden kanu kateme ka sebo to yala ede be ciden kanu kateme uluka ba wa immati tabi'ina min ba'dihim wa tabi'ina ani tabiina mununya na nyema tabiina mununna na shebo kofe yala ide be ciden kanu kateme uluka wa tabiina ko imam na malik nuna nyona mununna na tabiina fana kofe yala ibe ciden kanu kateme uluka ba in qala nam fa huwa min akjabin nas nyanya mo min nyini kandina na ko nebe ciden kanu kateme abubakar ka mba kanu kateme umaru ka mba kanu kateme usman ka mba kanu kateme ali ka mba kanu kateme shebo ka doni ke bawo ka mba kanu kateme shebo to ka mba kanu kateme tabiina ka mba kanu kateme tabiina ka ni mo min nyenni fo ewa atigiye mo be ka kanu tigalai wa in qala la na ko ai nete ciden kanu kateme nununka na qulu yasauka ma washahum donc amba fo ya wati min yen nunun wasa aki wasa ni te ciden kanu kateme nununka koni min yu la wasa ko kila wasa fa hal qamu ihtifala li rasul alayhi salatu wassalam yala nunun ye ciden ka bangeli fetikewa yala nunu ya ciden ka bangali fetika abadan umake lam yuqim haja lihtifalu la fil qarni illa lam yuqim haja lihtifalu ciden ka mawlidu feti min fulen nye amake dina kuna abada illa fi qarni rabi hijri fo hijra awasannani na fo hijriya kemenani na hijriya nani na fi rabi hijri hijriya kemenani na donc mawlidu donna dina kono odela fama balul ummati islamiyya lam nuqimu qabla zalik donc silama manto munun temena hijra kemenani nanye nu lume mawlidu ke uluka allah lakiratu ahiya jahilatu bihi yala ulutun te mawlidu do dewa amu mukhalafatu an ilmi ube mawlidu do uya sosore masoka ke amu hiya naqisatu li muhabbati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ube ukachiden kanun naqasilende dowa bang hijra kemenani na mawlidu dora dona dina la hijra kisan kemenani na de donc sani san kemenani na in kana o mo munun temena nu luma mawludu ke yala ulutun te mawludu do de wa a ube utumba do ube mindo yode sosowa a ube ukachiden kanu de na asilendo wanu make summa naqulu salisa وكفي أنباف سبنا إذا كان ذلك بدعوى أنك تهي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ni mo min ko fana ni be ni mawludu kede pour anka an hakli ka jigi ciden ka kola ka ciden ka kofo ka shira ko anka hakli ka jigala fana qulu lahu anbafu otigila mo ye la yakfika ma tahyi bihi zikra rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli alla yakfika ma tahya bihi zikra rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ibadatika anbafu otige yala ebe ciden ka ko suma min yana malike ikabbato belawo yala wote e wasawa fa kullu ibadati hiya ihya'u li zikri rasul alayhi salatu wassalam bato ni mu'mini ba ke silama ba ke ciden ka ko suma nyana madi bana bi anna kullu ibadatin saratuhu al-ikhlas wal mutaba'atu li rasul alayhi salatu wassalam parce que bato be asarti munye ki dusukun kala salala ani dusukun kala alai ani ka tugu ciden ko fa iza sa'arta wa anta tata'abbada lillahi ta'ala bi hajani saratayn ni e yere yen nindo ka fo e bake ka ala batu ni sarti fulade al ikhlasu lillahi minye ki bisun kala alai wal mutaba'atu ani minye ka tugu ciden ko fa inna hadihi dhikra li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam donc ni nye ciden ka ko sumade isini ne babaka
lakin ma li asafi me kafara dimika kasiru minan nas la yawma hada menen chama de be bi yata'abbaduna Allah bil ibadati ala anna haja huwa al-amru al-jari mo chama de be ube bato ke uluma nu nyana bato ni nye kodo de dro e wa komi bimbolo de nimbe temenaite wa khalla man yatanabbahu ila annahu yusalli ikhlasa lillah mo ka dogo mo min na be salli na ba hakili la ko be salli ka dusum kala ala de o mutabati la rasuli alayhi salatu wassalam mo ka dogo mo min salli tan na ba hakili la ko ba ke ka cire de la de aw yatatahhara li zalika mo ka dogo fana ni mo min ba ka seniala na ba jate mina ko be seniya in ke ni dusum kala ala de o be seniya in ke ka cire de la de wa ma asbahu anin nunu na nyona wa illa fa kullu insani yash'uru hina al ibadati bil ikhlas wal mutabati li rasul sallallahu alaihi wasallam ni ote hadamade ni ebe bato ke alaye bato wakati ni e yere bado o ibe dusun kala sila alade ni yere bado ko ibake katugo cide de ko fa inna ibadatuhu ihya li dhikra rasulullah alayhi salatu wassalam donc ikab bato la nyine de ibake ka cide ibake ka cide ko sumare summa naqulu ko fi ambafo inna allaha sarali ibadihi ma takunu bihi dhikra rasul alayhi salatu wassalam ala ye fem do ke sariya ya ka jonye min ciden ka kosuma bala bima huwa khairu min haja allazi turidu khairu wa amu wasma donc amba fo ala ye e wa fen do ke bato do ke sariya ye ciden ka manto ye ni ciden ka kosuma be mununa nin kausa nin maulidi nunun keliye awa ulla boneno atamani mauludu nunun kelika fal muslimuna fi kulli salati mafruda يؤلنون إيلانا بآل ما يكون من الصوت سلامو فلي وكاسا فرد سلي لا وبي بانجليك وبي كانتا كبرناي كبانجليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كل أجاني سلي ولي لا مغو بافو وكسلي ولا فرد سلي ولي لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نيمبفو سلي ولي بلا وليس يغتصر الليلة من الآن donc atiden ka kosuma min fulen ni salli werela ninte ko mi samu ma ko sukelelo bal fi kulli am nimbe sambe de la bal fi kulli yawmi nimbe dombe de la tiden ka kosuma min fulen ni ninte ko no ko sanyele ma sukelan kake nimbe sambe la be dombe de la wal muslimuna fi kulli salati yaquluna ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu silamu ukatahya kununa la ukasalli sallu ukatahya kununa la ubake kafo kombe seria bato felsite minka bato cheni ala kelempe ute muhammadu ala kachirende fahaja kafi fi ihya jikri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to nin wasara chiden ka kosumai ni au do ko be mawdudu ke chiden ka kosuma de koso wa chiden ka bato min fuleni tahya min fuleni sallila ni wasara chiden ka kosumai واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتخيل بسنته أكبر الدليل على محبته atugu ciden ko ani hada maden ka ke ciden ka sunna kono ninde yeddele le belere ba yere ko ibe ciden fe wa kullama kana li insanu li rasul atba waqti ni hada maden kera ni ebe tugu ciden ko de kana lahu ahabba donc o ede be ciden fe wa kullama kana ahabba mugo fana ye ciden kan fa huwa lahu atba ede ba tuba ko asani an yafalu zalika mudahati lin nasari fulana mugo do be وبين مولدي كالنصارى ولدك فنقول إذا ثبت أن النصارى قد سري لهم أن يحتفلوا بمولد نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام أما فوي هرنا يا سورة سبترا كافون نصارى ولوكا إوا عيسى كمولد كافيتي فغير ورد شرعنا بخلافه أن كسرياننا نيوتنا هرنا يا سورة سبترا كو أدغران نصارى ويه uka isa ka maulidi fete an ka sariya yo fonko nyonya fa hal naqulu bi shari'ati nasara am bi shari'ati muhammad alayhi salatu wassalam nan ka sariya ye isa ka sariya fonko nyonya yala am bin nasara uta de mina wa ube am be tiden ka sariya de mina al jawabu sani bila sakki jabu ye mun nyambe fulana inde jabu ye fulana de am be tiden de ta ante nasara uta yun qudra ala fard allazi qad yakunu muhala na yasru ko ewa na yaso annahum min al-masruq lin-nasara an yahtafilu bi miladi al-masih alayhi salatu wassalam na yaso misaliya min fanate do sikado haklila na yaso sariyade do kun nasaraw
وكان إيسا كان مولد كوكا فيت نا ياسر ويسر يده فإن شريعتنا لم ترد بالاحتفال بمولد رسولنا صلى الله عليه وسلم أنك شريعة منانا ناي وأنك أنك تشيدي أكام مولد أنك فيت hari na yasoro isa ta mauludi feti isa ka mauludi feti de buka sariyala misali min te do hakili yere la o yere te hari na yasoro o yere be donc an kan nabi nyuma akan maulidi delila mana kan ko fete sariyate anka anta anka fete fa kaifa neta asa fa kaita tata asa fa kaifa tata asa bin nasari fi ihtifal bi maulidi isa alayhi salatu wassalam chukudi ebe ewan nasaraw ladege isa ka maulidi fetilina wala tata asa bi abi bakar wa umar wa usman wa ali wete ewa abubakar ladege munna ebe nasaraw da ladege ita abubakar ladege ita umar ladege ita usman ladege ita ali ladege sebo kafa mu ba wutu ladege sebo to wutu ladege silamo kan yemo sebo kofe munna etu lu ladege laysa haja illa jahalan wa safa donc ninte foye fo jahiliya ani fendon baliya wa mai ja kana ihtifaru ala sabili adati minna yasru mu'minun bi kiden ka mauludi fete ko udukan lada delo wa huwa al-ihtimalu salis ninde mauludi kelaw kala nyini sabanami nu ambu ka mauludi la nyinu biluka annaha adatu masan nas wale na yasru luba ke ko lada delo mugo na dalila mugo bennin ke lada delo fa inna naqulu an ba fulu tige al-ibadatu la tankhaliba adati bistimrari nashaliha alabaton wotese ka yele makka ke lada ko pasige mugo ba ke kake walau annana aghajna bijalika lakanat salatuna wa shiyamuna wa hajjuna wa zakatuna kulluha adati na yasuru de kuni mugo delila minnate obe fenyele mabato yele makka ke lada ambe salli mununke ambe sum mununke ambe hiju mununke ambe jakka mununke abetu be yele makka ke lada ولا أحدا يقول بهذا موصفنا تمين ينونو يانغونفو ولو فتحنا هذا الباب نانتو ينين دايم فنايله لكنا نسمي هذه العبادة العجيمة التقليد وعادات نانتو ينين دايله فنا هذا مدوني كو باتو كي كولا داودي دو دون كو باتو جاما وتمبي يله مكة كي هذا مدونو نبيلاي كاكلا داي وما سبح ذلك نونو نغونا ونسلب أنها معنى العبادات وروحها دونك أنتم ببطو منا بطو چامن تم ببطو تم بمنا لا بطو نين تم ببوالا نا يسر بطو كو يلا دكو ديتي ثم نقول هل العادات يحل فيها أن يذكر الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه عليه الصلاة والسلام الجواب لا أنبافو يالي لادا كلا يري يحل هل العادات يحل فيها أن يذكر الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه يالا أبدغا مغو كفين فول لادا كونوغا فين مني كيدني باليليكا أنبافو أي هل لادا كيتو كيدني باليليكا منا أتدغا يكو فول لادا فهو عليه الصلاة والسلام نهانا البداية أو كيدن فناي باليليكا بداية بداية نوكم مولودو باكي كوكا لادا دو بداية دو دو لادا من دو كيدني باليليكا ناي وخالا كيدن كل بدعة دلالة ako bidia be fili wanaha anil qului fihi awachide nyambali fana ankana danteme bidia infana kelila wallaji balaghana min sira amma anna hawla alladhina yahtafiluna bi idil mawlid yazkuruna min al qului fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam asira mamgo munumbe ewa mawlidi fete mo munumbe mawludi fete ube danteme kiden ka kosmalila ma yashillu ila haddi shirk danteme min beta wala shahar fulan ka foya yirema فنسمع أنهم يرددون ما قاله بوشيري أمبا أمي أسيرام أمبا أمي بوشيري البوشيري يمين فو أكبردا كنو في خشيدته بوشيري يمين فو أكخشيدا كنو مغتشاما بو أو خشيدا أو أبو فو كمولود كنكا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأميمي إن لم تكونوا آخج يوم المآل يدي أفوا وإلا فقل يا جلة القدم نمبيت كريمون وباي نمبيت فوق مولولا ويا أكرم الخلق هو دمفهم به من كبوني دمفهم به مالي من ألوذ به كم مغتم بلو مغمي نمبي نرسم بالا سواك ني إتي عند حلول الحادث الأمامي ني أوا كونانا ni asida ko munun yella bolike
mana ni kojugu nana sembe yiro tembolo ni ete illam yakunu akhija yawmal ma'ariyati awa ko sagili do fana yawmal khama do ko ni manne mina ni mbole afwa kayafa ma wa illa nu umake fa qul ya jallatal qadam ikafu kunne sembe cheni ni sembe cheni ka bonkoro mana ba ko min kayira baitu na ko chidende ulu ka sembe yiro ko sembe yiro tulu bolo ni chidente ni baraw ko na sembe yiro tulu bolo ko ni chidente ko ni khiyama ko ni chidema ulu muna nu bolo kayafuma ko donko ko qiyama ulu shewumbe cheni ka bonkoro hatta gala fokata bushairi ka baitula fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami uyafo baitu kono fana koni ya ko ewa chide diya ani diya tana mun lagara ko jirni lagara ko ube sorolani chiden ka fonnan shira dode ko jirni lagara be sorolani chiden ka fonnan shira dode awa ko chiden ka doni ko aka doni lahul mahfuju doni min bala ko qalamu ye dori do misabe ko obe chiden ka doni de donc ni sisa ni diani lagara be kera chiden tay ama ke chiden ka fonnan shira be fana de ni dianu lagara kera ko chiden ka fonnan shira do de do donc mun tora alay sisa mun tora alay kasage ka fofana ko chiden ka doni yede ko qalimu ye femo fe sebe we walahul mahfuju doni bala ko be chiden ka doni de kasuru ala ko qur'ana kono qul la aqulu lakum indi khaja'inullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malaku in attabi la ma yuha ilayya qur'ana kono ala ko ciden ka fo anye ko ale ta fo anye ko ala kan nema awa mara yoro kile bale bolo ko aka fo anye ko ale to ko dogolendo ko ale ka ko aka fo anye ko ale te malikiyai ko aka fo anye ko ale te tugu foyko ni wahawte وهذه الجملة تعني أنه يقول إنما أنا أبدو أتبع ما يوحى إلي من جملة من فلانية كيدن كو كو علي يري هذا جون دي كو أتتو فويكو ونفو أني علي وهوم جي عليهم نقولوا بافو كبايتو كونو مولود كنوكا فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم علوبي نفو كمولود كنوكا كو جيا أني لاغرا كو بي كيدن كفونن سيرا دودي ko ciden ka doni wallahu mahfuju doni min bala ni qalmu ye doni sebe ko de ciden ka doni ubenni fu ka mawlud kenaka wa balagna aida annahu yastami rijalu wan nisa fi makan wahid ashira mafana ko mawlud kenaka ciyeni muso be de be nyaga mi nyona yoro kele wa yahsulu tasfiqi wa tarannimati bi aswati mukhriyati mushirati li sahwati mujibati li fitna ashera mafana ko mawlud kenu ka ceyni muso de be nyagambi nyogona ewa minye kulonye ani kulonye ani ewa kaun don kiloni kaunye kamunun be hada madonka nege wule kan ani fitina wuye ulu de be mawlud kenu ka wa balagna an badihum ma yu'addu safahan fil aqli ashera ma udo be ko do ke ko min nunye ndaluma ya haklila kama huwa dararu fi din ko min toradu dinala tuhumi بلغنا أنهم في أثناء هذه السكرات كنوا روك الشكرين ولا أني سكرة الخمر دروك الشكرة أن لا ينتويري ولكنها سكرة الفكر نوبوك أوا ميري وكتاسي نوبو الشكرة لا بهذه السكرة يقولون ني شكرة وبافوا كنو عليك السلام ويجمعون أن الرسول قد حضر nube uka shikran uka miri shikrai na uka mauludu kenoka ibubu min kalama doro uba fo ko alayka salam donc uba galonfo ko chire nyere nana wadagala alihim ko chire nana ka dowlu ka mauludu keneka walau kanu fi aqsal masriqi aw aqsal maghribi hari nube tiya koro jandela nube ube tiya tilebi jandela qama min qabri fil madina ko chire mbora madina ka kaburu kono wata ilehum wa sallama alehum ko anana ulumu luka mawlud keneka ubenni fanafo u shigilento mawlud keneka dorobe bomin karama ado shigilemba kanto alayka salam ube be wuli ka jo alayka salam harun no lube tinya koro dandela ube tilebe dandela uba fo ko chidem bora ka kaburu kono katama kana ulufe ukama mawlud keneka kufo wa haja la sakana usafahu
sikatala ni nye fendo mbalade ni nye ndaluma yade ija la yubasu ahadu qabla yawm al-qiyamati parce que mo shite sa ni be nyana maya qiyama kenenye foni ala ye mo min nyana maya ko katri ye bonye o yoroni kere kasagi kafa o min no yere o nyogona temena o be suratul baqara keno ni ote mo shite sa ka isa lem kofe sani qiyama kana ko ebe nyana maya kana jiya kono ko ebe na barake أما أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى هؤلاء فهذا محال شرعا وعقلا مكيدن كولي كابوكا كبركون كو أنانا نونو كمولود كنك نيني كوري أتسكا كي سريالا أني حكلي بي سرياني حكلي بي ننتسكا كي وإن قدرنا أن في الأمة الإسلامية أسرات آلافها تفلون بحاجة وهرنا نانيم أواجاتي تفنا كافو سلاميا كونو سلاميا batan ɲɔgɔnna mɔgɔ batanw de bɛ ni mawulidiw kɛ awa yɔrɔ caman n'an ye misaliya ta ka jate mina k'a fɔ awa silamɛw batanw de bɛ mɔgɔ batanw de bɛ mawulidi kɛ diɲɛ kɔnɔ yɔrɔw la yɔrɔ minnu tɛ kelen ye fana su kelen in kɔnɔ fa kayfa yaduru rasul alayhi salatu wasalam ala hawla cogo di ciden bɛ awa munumunu